Toyota. Бағасы $10.000. Шыққан жылы 2005 жылы шыққан. Объем 2.4. Расход 8-9 литр. Автомат. Mazda. Bu 850.000 сом. Çıkan 2003 yıl çıkan. Объем 6 litre. Расход 5-6 litre olacak. Коробка автомат. Mercedes-Benz. Бағасы $8.500. Шыққан жылы 2002 жылы шыққан. Объем 3.3. Расход 12-13 литр. Коробка автомат. Москва шаарындагы мекендештер үчүн жаңылык. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, эгерде сиз Москва шаарында иштеп жүрүп, жана ошондой эле документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, анда заманбап автоунаа менен көп жылдан бери Москвадан Казакстан чек-арасына каттап, жүргүнчүлөргө ыңгайлуу жана арзан кызмат көрсөткөн жана ошондой эле документтерине жардам берген Эрик мырзага кайрылыңыз. 24 саат бою WhatsApp жана телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +7929 548 48 04 +7969 280 86 27. Toyota. Басы $7.000. Çıkan yıl 2005 yıl çıkan. Объем 2.4. Расход 8-10 литр. Коробка автомат. Honda Fit. Бағасы $300.000 сом. Çıkan жылы 2003 жылы çıkan.
Объем 1,3, расход 6-7 литр, коробка автомат. Так. Bişkek'te kim bilir sen cüret alıyor musun? Жоқ. Sen kayda boşsun. Bişkek'ten turup, ondan para niye ki çarptın lan? Bunu YouTube'dan gelip satmak etse. Toyota bасы $7,500. Chiqqanida 2003-yil chiqqan. Объем 2,4, расход 10-11 литр. Yok açalım. Tezraf gelmeysin bu vaktini getir. Honda Fit chiqqan 2003-yilda chiqqan. Bасы 350 ming so'm, объем 1,5, расход 5-6 litr. Lexus bası $9,500. Chiqqan yılı 2004-yilda chiqqan. Объем 3, расход 1,2, коробка автомат. Bir, iki, dört, beş. Toyota bası $8,000. Chiqqan yılı 2003-yilda chiqqan. Объем 2,4, расход 10-12 litr, коробка автомат.